Ubak suli lingdo ukertang ke United Democratic Party UDP hak election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council nama senram hak sitarik urempang araja arpusan ulawan tap kertang yaladi bani aireng hak election ke Bansalong hak arpuai tarik urempang araja arpusan. Ya ubak suli lawan bani senran lang daw MLA ke UDP na kani ke constituency ubak Olan Sing Sun hak kani ke jingwan tap kertang ha office Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District. Habak ranci kilat patai kubor ubak suli ulaang. Bala daw syajit wan long kumu MDC unpun klanya ke KHDC mat wan ra ke sensyar kadar ke bakamba ha council. Amat jonga bangla cikmat ubak ubak. Soda kipat bak itu dengan banjir sum MDC. Kloi ban yang scam nak minta parti minta dari projek beliau hantam ke parti UDP kanurim nuka kamera ban penak kusa yang kesik sidel kalau kita nurim mengaruh baik lebih dengan long MDC penak kusa kerti gedustur kendau siap bat pek senong ditau himak it makin long kaji secara kebabek kebapiang kebakoi kebah long jai hak election kaper election MP election MDC MLA kaper ingin apa kita mano ban klan mano ban kesong jing trejungi ini isu confident baik ba kaji elek kadon barno ngapong kaji elek kadon ini seberdar kenya ka MLA na MP kampot ba ka UDP mentapat la lek MP pisau kumno kandan ke dikerman ke UDP yang bordar election MLA dika duna kandidat dan they expect ba menta ke MDC yang kapkiu kandidat ke kandan ke jing kerman langin boy sekto borok tu pan tiket nangi ke klaim pet naga parti di kesan kelimulan menta bantu klanya parti bantu penjob berom ia kandidat juga parti kimat penengkong kolong bat penpa bat penek kusak suai ya kirti dustur jong ka kasik sedel dengan tal rai kawan ru dengan ban pek semua ban penpa susu banyak dai kari projek beriau banyak dai ka kendau siap bat ban trei ba nak mata ban pek ba ya kisno tau himak iet bat tester keji kun kolong bat no bat NPP na bat BBP ni kumno semua sendang. Ya kata nganom ong ya kata rai ni confident ba kaje kun maknai jungi kadon ngi kerman ba kadin job kan. Kaliang ki an ki ba kat sosial kalasna ni nakliang ka parti UDP hakpor dalam ka disekursil lagi ya isi wa sipun ki an bakila pendrung bat menta kilon kata kan dia bakila pas menta. Kita ki an ki bala pendrung kemudian ini lek ban penek pensak bahas isu iya MLA job ba wala soy hak MDC penyang nak EP nak ikat daw ikwa hima ban penyang EP na kedai kejengnya menjurlang pek ba ban namanya lek su MLA kadang kasi menjurlang pek ba ngau dengan menjur pek ba ki pensiau ki ong ba lek mo pi utok lele ngau lek mat mo pek ba wa hap Nakal yang ubah Olan Sing Sun habakran sigilat patai kubor ulaang. Bakatong kalong ban job ya ke election MDC bementa. Katong tu bagi dia pun job kau. Kimat ki ba pihak man ra i pek menta election MDC. Ke kamar ke kongsan kalong ba nombor gidi pun job halor ki issue di sekunsil plus tu ki district issue di sekunsil kinumba ngin penik kira ki ti dustur baka district council kan butik yekir kom trikam ban perklan yegi sincere tau beli ban interfere tan yega sincere tau tanam mentaka jimun toy jongnore ban ya mushiliatan ni kapsyon kap tau kom harbung i hpo ka konstitusi jongi wat mantaro nadu ki sorda nadu ki rambashnong nadu ki ai mabun tagi acting ban ni ri sansnem rusnem tega district council ko badi ban peit ban perklan shu igarti sincere mripai ban syaliang yanoyno Kisim beladi kapar berkut katam, ayat katul bergerai, buram bergerai juga mat. Si kibut jong, baru kibut jong UDP, NPP, BJP kelai lot satu. Temuta kadi ke local election ke affair ke local election ke isu ke national election, ke local election ke affair. Tikibri jungi kemalong mata ngai ba kidan hitik kemang itu kemba
bagin don bai ha parti dia kata we are pun apa lai kiban don ban mi bagin don hi we are kiban wan bagin don hi election MP ngi ba phim dak thot than ye ke MP ye ke NPP mentapat phim dak wat mentaran ke thot lagi parti kam don kam yeng la jong norim ya opini pai ba ban ai le mu jing kersian don kam man ya mot slinging la ne ban ya kawang keti ini no kam don kam tan keren dia lagi jong isu yeng lagi jong norim pai ba satu kumbagalom ta bar kanam don lagi jing bakla bagi bot jong ikin ne ina persyang memberi tambah kini habagi beri la jong kini kapun iba kalan tia jong au le kapya dan kermen bagi banwan kersian mentar banwan kebakong sani ga election gipa yo beri ko te sisi nomor di mangi gibri basnai ka parti ba form ka parti dingi gibri tala gibri la dagi pada ki don jishanya yo beri yo candidate di kemud ka parti kalau otomatik ya kermen ba rangkat bagi jishanya yo candidate rangkat bagi jishanya parti ni kermen ba ngin khlai ni bodan taksan Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukam shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya